Yes, mwongeye kwirirwa nimenya vuba TV aho tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Amakuru rero mashyashya agezweho nuko Perezida Kagame yashizeho abayobozi mu nzego zitandukanye biganje muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Perezida Kagame yashize abayobozi bashya mu nzego zitandukanye aho muri 14 bahawe imirimo 7 bari mu nzego zitandukanye za Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mu bahawe imirimo harimo Ambasaderi Jacques Kabale wigeze kuba Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa, yagizwe Ambasaderi wihariye ushinzwe gukurikirana ibikorwa byo kwishyira hamwe kwa Afurika. Umwaka ushize nibwo yasimbuwe kuri uyu mwanya wo guhagararira u Rwanda mu Bufaransa, mu Butaliyani no mu miryango nka UNESCO. Umwanya yari amazeho imyaka igera kuri 10. Moses Rugema we yashyizwe ku rwego rwa Ambasaderi agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe protocole ya leta muri Presidence ya Repubulika. Yari asanzwe ari intumwa yungirije ihoraho uhagarariye u Rwanda muri Loni i Geneve. Yari kandi charge d'affaires muri Ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi. Muri 2003 nibwo yinjiye mu rwego rw'ububanyi n'amahanga ahagarariye u Rwanda mu mahanga aho yakoze i Londres na New York. Toferi Mbonera we yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera. Yari asanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe ibirebana n'amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera. Clementine Mukeka yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Yigeze gukora muri USAID Rwanda ari umujyanama mu bijyanye n'ubucuruzi. Patrick Kalera we yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibidukikije. Muri 2009 yari yagizwe umujyanama wa Minisiteri w'Ibidukikije. Dr. Regis Hitimana yagizwe umuyobozi mukuru wungirijwe ushinzwe ibigenerwa ibishingizi muri RSSB. Umwanya wari usanzweho Dr. Solange Hakiba. Dr. Hitimana yabaye umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubukungu guhera muri 2014 ndetse mbere yaho yamaze imyaka 4 ari umukozi muri Minisiteri y'Ubuzima mu bijyanye n'igenamigambi, ingengo y'imari n'ibindi. Juliette Kabera yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda REM, asimbuye Engineer Colette Ruhamya wari umuyobozi wacyo. Kabera yakoze muri urwego rw'ibidukikije aho yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe ibidukikije n'imihindagurikire y'ikirere muri Minisiteri y'Ibidukikije. Kuva muri 2008 yari muri urwego kuko ari mu bagize uruhare muri gahunda y'u Rwanda yo guca ikoreshwa ry'amashashi. Valeri Nyirahabineza we yagizwe perezida wa Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, umwanya utagiraga umuyobozi kuva ubwo Mukantabana Serafine yavanwaga kuri uwo mwanya mu Kuboza 2019. Nyirahabineza yigeze kuba umudepite uhagarariye u Rwanda muri EAC kuva muri 2007 kugera muri 2012. Ambasaderi Guillaume Gavaruganda we yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe i Burayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yigeze kuba Ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore na Australia. Shakira Umutoni Kazimbaya wari charge d'affaires muri Ambasade y'u Rwanda muri Canada yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Karenzi Philippe yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe Asia na Pacifique muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Muri 2011 yari yagizwe umujyanama wa mbere muri Ambasade y'u Rwanda Addis Abeba muri Ethiopia. Shera Mutavu Mutimbo yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe diplomasi y'ubukungu n'ubutwererane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mutimbo muri 2014 yakoraga muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Haguma Joan we yagizwe umujyanama wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane, naho Darius Rutaganira agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Bose bari basanzwe ari abakozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ngaho nguko Perezida Kagame nizo nzego yagiye ashyiraho mu nzego zigiye zitandukanye biganje muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Nimenya vuba TV rero tukugezaho amakuru ari update, amakuru mashyashya yaba politike n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Niba rero utarakora subscribe, kora subscribe, kora no kunzogera ikwande kugira ngo utazaducikwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Reka tubonane mu yandi makuru.